Hi Shalom, kay Abraham Thang Hing. New song worship page panin. Jesu min na khutu kong len hi. Lati number som li tang thumna. Ei ma pasien phatna lathak kei ma hong hil hi. Mi tampi te in hi thu mu in ama za tak dingwa. Amau te khem pawin topa muang dingwa hi. La phok pe ni topa hi ya. Amanong hil hi manin agel khia le asate i zo hi. Toy manin ama hong hil phatna lathak te isadinga. Tua thu tua la te leitungin zain mudiangwa itopa za takin itopa muang dingwa hi Japan ilunggul le itubul phu a hi New song worship album ni na hi Gualzo Jesu hongzo pi to itopa tong lungdam ikong masa hi bek thamloh in ilunggul na te topan hongmu in music a hoi pen te le production a hoi pen te to isep thei nangina amizat te nun ta na tung tonin a khut wang lian hongmusak a hi manin Tuai topa tunga lungdam ikawa maong panpih amizate mi malkim tunga lungdam iko hi album pen biakinn kempe de akizang thei ding hi tuma kum nga kum thum kum ni lai chi bangina Topa'n honggel khia sakla te hi ya bek thamloh in lai sang to en pha pha in pu to win belap tuak te belapin la khiat tuak te hawmkhia in chi bangin hon tampi kila a pasil lampi hon sakna le hong panpih na hang bekin tunin khusungang tumta himanin tuang panpih ong pekhia itopa tungai lungdam he alungdam hoi mama thuin ibiakinn te a set van hoi te Topa'n ong pia he ikitang sakma ma hi tunin phatna la le thu te Gualzo Jesu album dong ngiat Topa'n ong pilai lai himanin ilungdam he New song worship YouTube channel te le page te subscribe to aizongin follow share to aizongin mang pangsan malkim tunga lungdam kong ko he Hi New song worship i mabana hi le pasien minthanna ding le mi tampi tak den itopa hoi na mu theina ding en i kha thu pichin theina ding i kha tha a ding na na hoi tampi tak le na lian tampi tak sep ding maban nei to lai hi manen subscribe ai zongen share follow chito ma pangkhom ding en kongzon o he hi Gualzo Jesu album pipigala om mutum kam to ma om mi pi te thawng na piaun chi hilai mon paneng zon pha phan wa ming Myanmar kim Topa'n chupang pe tahen lungdam